Igicamunsi kiza igicamunsi cya tariki 8 z'ukwezi kwa 8 2025 twongeye kwinjira mu makuru nk'ibisanzwe kuri iki gicamunsi aho tuje kurebera amakuru yiriwe ndetse by'umwihariko nagezweho muri aya masaha ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kureba byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kubera kuri bura butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho biri kuvugwa yuko rwose abarwanye ba mama 23 bongeye gukora ibidasanzwe muri teritwari zigiye zitandukanye. Ubu ngubu tukaba tugiye kwinjiranamo ku buryo buhambaye maze tukagenda tureba ingingo z'ingenzi, turaza kuba tugenda tugaruka ku buryo burambuye maze tukagenda tubahereza update z'uburyo ibi bintu byifashe ndetse tukaza kubicamo tubisobanura ndetse tubirambura mukarushaho kuba mugenda musobanukirwa ku buryo bukomeye cyane. Turaza kwerekeza mu majyaruguru ya Kivu turebe uko imirwano ihagaze, turaza kwerekeza mu majyepfo twerekeza iburasirazuba ndetse n'iburengera bwayo turebe uko iyi mirwano yifashe ndetse reka duhere kuri izi ngingo z'ingenzi turaza kuba tugenda twibandaho ku buryo buhambaye. Ngo munyemerere kandi twinjirane mu mujyi wa Uvira aho abaturage rwose bakomeje ko bagenda basakwa bikomeye cyane na FARDC ngo barebe ko nta barwanyi ba mama 23 baba bihishe mu baturage ba hano muri Uvira. Biri kuvugwa yuko rero bari gusakwa urugo kurundi ndetse bagashakisha bikomeye cyane abarwanye ba mama 23 nyuma yuko FARDC ifashe icyemezo cyo kwihaniza ndetse no kwihanangiriza bikomeye cyane abarwanye ba mama 23 muri teritwari zose zigiye zitandukanye ndetse yewe abakiyemeze yuko baraza kubagenda babigarurira mu gihe biraza kuba bibaye ngombwa yuko umujyi wa Uvira urara mu biganza by'abarwanyi ba FARDC ku buryo bukomeye cyane. Ibi ndaje tubyinjiremo gatanu kuri kagenzi kako. Ni mu gihe kandi ngo induru zimaze kuba zigenda zivuga amaji rwose zirimbutse hano iminembwe, abarwanyi batwirwaneho bongeye gukora ibintu bidasanzwe. Abantu bwanye batwirwaneho rwose bongeye gufata maji maze bazihindura ibikarito kuko barazikubita barazihindandanya ahantu muri teritwari ya Minembwe ku buryo bukomeye cyane. Ibi nabyo turaza kugenda tubigarukaho turebe uko ibintu byifashe. Ngo ni igisebo gikomeye cyane kuri mama 23 ngo umujyi wa Uvira tombe. Ubu tuvugana rwose biri kuvugwa yuko mama 23 rwose iri Uvira biri byatangiye ko bigenda byemezwa yuko byanze bikunze mama 23 igomba gusohoka muri uyu mujyi ndetse byanze bikunze ukarara mu maboko y'abarwanyi ba FARDC ndetse na FDNB. Nabyo turabigarukaho gatanu kuri kagenzi kako. Ni mu gihe kandi Mugunga ahanga naho mama 23 irimo guhindisha cyangwa se irimo guhindisha urugamba rukomeye cyane abarwanya ba FDLR uruhindu irimo irabahigisha uruhindu ku buryo bukomeye cyane hano Mugunga rwose naho ivumbi ryatumutse abarwanya ba FDLR bakomeje ko bagenda bahunga abiruka umusubirizo. Munyemerere rero twinjirane muri aya makuru arambuye amaze tugende tuyarambura gatanu kuri kagenzi kako maze tuyamanuke kuko ngende mbahereza update z'uburyo ibi bintu byestaye ndetse n'uburyo byatangiye ndetse n'uburyo tubona biraza ko bigenda bisa nkaho biraza kugera ku iherezo. Munyemerere twinjirane muri aya makuru nshuti bakunzi ba Mahoro News TV maze mugende kuba mubasha murushaho kuba mugenda musobanukirwa ku buryo bukomeye cyane. Ngo munyemerere rero twinjirane ahangaha mu mujyi wa Uvira naho baturage rwose bakomeje gusakwa bikomeye cyane n'ingabo za FARDC bareba ko nta barwanyi ba mama 23 bashobora kuba bahishwe n'abaturage ba hano mu mujyi wa Uvira. Bikaba biri kuvugwa yuko rero byanze bikunze aba baturage ibyo bakora byose bagomba kuba bagenda bahagarika gukorana ndetse no kugirana ubushuti n'abarwanyi ba mama 23. Ni nyuma yuko leta ya Kinshasa yaje kuba igenda ifata icyemezo cyuko umuturage uraza gufatanywa umurwanyi wa mama 23 nawe araza gufatwa nk'umugambanyi ndetse akaza kuba agenda rwose nawe abigyozwa cyangwa se akaraswa nawe biraba bigaragaza yuko ashobora kuba ari ku ruhande rurimo kurwanya leta. Ese ibi byo ni biki uko iyi leta ya Kinshasa ibyo twumva itangiye kwinjirana kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arakasa mutwe nimba itangiye gufata abaturage kuko ikabatera ubwoba ndetse ikabakanga yewe ikabemeza yuko igomba kubahagarika ndetse no kubafunga
nyuma yuko baraza ko bagenda bakekwaho abarwanye ba M23 cyangwa se bakaba bafatana. Ibi byo ni biki turabivugwa ngiki, gusa biri kuvugwa yuko byanze bikunze ku mirwano yatangiye ahagana isaa 4 z'amanywa ya utsakiranyaga inyesamba za M23 ndetse n'igisirikare cya FDNB mu nkengero z'umujyi wa Uvira cyaje kuba kigenda gituma abarwanye ba M23 bahomba byinshi cyane, harimo intwaro barimo bagenda bakoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse ubwo FARDC bivugwa yuko yari yamaze kuba igenda ibasohora mu mujyi wa Uvira, aribwo yaje kuba igenda ifata icyemezo cyo gutangira operation Karundura yo gusaka ndetse no gutembera mu mujyi wose ishakisha mu baturage ahana abarwanye ba M23 bashobora kuba bitsimye cyangwa se bihishe, se barababona cyangwa se biraza ko bigenda bite. Ibi ngibi ni ibintu byakomeje kuba bigenda biteza impagarara hariya mu mujyi wa Uvira, ibintu byakomeje kuba bigenda bigorana rwose. Ariko kandi mu nyemere ngo twimukire ahanga ngo induru ziravuze mayimari rwose, zirimbutse ahangaha hano imurenge twirwaneho yongeye kuba igenda ikora ibidasanzwe cyangwa se ikora ibitendo bisa nko kwihorera ndetse no guhagarika abarwanye ba Majimaji, ndetse bikavugwa yuko abarwanye ba Majimaji bari baje kuba bigenda abataka bikomeye cyane abarwanye batwirwaneho muri iyi teritwari ya murenge, ndetse bikavugwa yuko byanze bikunze uko byaza kuba bigenda bimera kose Majimaji zitaza kuba zigenda zihava amahoro, kuko urugamba ubu byamaze kuba bigenda rwambikana, rwamaze kuba rugenda ruba urugamba rukomeye cyane, ndetse gusubiza inyuma izi ngabo za M23 zamaze kuba nazo zigenda zifata iya mbere mu kwerekeza hariya imurenge kuba bagenda bivugana ndetse bahagarika iki gitero simusiga cyaje kuba kigenda kigabwa n'abarwanyi ba Majimaji ku buryo bukomeye cyane, bitaraza ko bigenda bibahira amahoro cyangwa se ngo bize kuba bigenda rwose bibahereza agahenge ku buryo bukomeye cyane. Kandi bikemezwa yuko byanze bikunze abarwanyi batwirwaneho bafite teritwari zigera kuri 2 bakabye, hari murenge, hari teritwari ya Minembwe. Aha hose na hanu ushobora kujya ukahasanga abarwanyi batwirwaneho bashobora kuba barwana ku ruhande rw'abarwanyi ba M23 ndetse biyemeje yewe kurwana no guhangana bikomeye cyane n'umwanzi uwo ari we wese wa M23 aho yaturuka hariho hose. Bikavugwa yuko byanze bikunze bazafatanya na Red Tabara y'u Burundi bamakarwanya ku buryo bukomeye cyane ibitero shuma byose aho byaza biturutse hose, ndetse bakagenda babisubiza inyuma ku buryo buhambaye. Ngo igisebo gikomeye cyane kuri M23 umujyi wa Uvira tombe ubu tuvugana rwose abarwanyi ba M23 muri Uvira abamaze kuba bagenda basohogwamo ku buryo bweruye ku mugaragaro, ndetse abemezwa yuko batagomba kubagenda bagaruka muri uyu mujyi, kuko uyu mujyi bisa nkaho wamaze kuba ugenda ubona ba nyirawo. Ese bo baraza kuraramo? Ibi nabyo turakomeza tubikurikirane gatanu kuri kagenzi kako, turebe uko izi update zifashe, ndetse ese biraza ko bigenda birangira bite, ko tubona abarwanye ba M23 nabo bameze nk'abariye karungu bashaka kwisubiza uyu mujyi vuba na bwangu ndetse badatinze, aho bivuga ko hari gutegurwa ibitero operation Karabutaka bigomba kuza kwibasira uyu mujyi wa Uvira kuri uyu munsi wa nimugoroba tariki 8 z'ukwezi kwa munani. Ni mu gihe kandi mu mugunga naho M23 irimo guhigisha uruhindu abarwanyi ba FDLR, aho biri kuvugwa yuko abarwanyi ba FDLR hano mugunga rwose bakomeje kwikarakasa ndetse no kwigira akara kajyahe, ariko ibi ngibi bisa nk'ibyashyizweho iherezo ndetse bikarangira, kuko abarwanyi ba M23 abamaze kwiyemeza ndetse no kwihandagaza bikomeye cyane uburyo bagiye guhagarika ibi byose, ndetse n'uburyo bagiye bagenda ababirimbura ku buryo bukomeye cyane. Bikavugwa yuko rero byanze bikunze abarwanyi ba M23 mu gihe bataraza kuba bagenda rwose bisubiraho cyangwa se ngo bagerageza kwa advancinga begera imbere bakubite barimbura abavane abarwanyi ba Wazalendo ndetse na FDNB muri izi teritwari, biraza ko bigenda abibasigira ibintu bitari byiza cyane. Nawe je mwari mukomeje kubana rero ni The Boy 250, reka nkwibutse gukanda subscribe, share ndetse na comment, ndetse ukomeze kuba ugenda urayikinga umunsi ku munsi kugira ngo ujye ubana natwe. Nkubwira ngo ciao ciao.